MCs mwanya mwanya aja kaunti ya Meru ni baririte ntintikano iria ithiritwe ri gatigati kao na obisi ya ngavana Kawira Mwangaza bakiaria ni baririte kigina kiria bagwitia kia gwitithia na mbere mirandi mwanya mwanya. MCA wa ward ya Ntunene Patrick Muriuki augite akari ni bakubete kigina kia ambasari kiria augite batena ya kunenkanira ni untu batamukira mbeta nwe Fredrick Mburugo wanto ambwe na inyirite mbecha iria bagwite atetia kuiguna kiribo ende ni cia gutethia baria babaringire kura. MCs baba baugite kinyabo ni baringiritwe kura na muringi okura ari na thina ni MCA agakinyira ari wa mbere. Mwandiki wetu wa Nteto Nicholas Chabare ni agutariria na njirendi kuba ugambi bobo wa MCA ba kiriri kiatho giochanga mbeca ciotetheria gwaka kanisa ya Ushindi Baptist Church ntere echairindie kanisa era MCA wa Ndia Ntunene etwe Patrick Muriuki wewe aithagirwa ari mushirika wantumire kuma kanisa nei kwambire toka MCA ndeta kwayo pedete kwitango gie mwathani mono no ntoketha ate murungu nyatha icha na ndente ngithirande aja warua tokalita mabatia na tuwekera igere. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuaka kanisa na tokea yangu esi ya maendeleo. Zai tuenda tena kutena mbecha. Ikwa kaita ni kwa munda. Na nonto oboro mwana ngwataniro ira yiritwe kionekana gatigati ka MCAs ba kaunti ya Meru. MCAs kathomba batongoretwe ni munini igwa speaker agwa kaunti ya Meru twe Mwenda Ali ibakurekire kiatho ogiki kumete wandi wetwa ya kiguchwa na siasa nacho chiathi na mbe na kuringwa amono. MCAs baba kiuga abo barithetera kuona kwina mbechi kuretwa kiri igwandi irigatethereria kujuria manifesto ira bari nacio akwethwa noramba obuka uma ana bamero thai batethera bakirira kabethera baesa sawa ngoi kiendelea na mbele tukiona magarita ya Kilimanjaro tukiona ando yethura na iya ngoendo ire igotorwa ikipindire no twera irigiera ya boringa bana munya no toba kurita ngwena na rigie county osoko eyo account era rigiera we mbesa igotumika rigiera gori mbesa ya county mbesa ira cia roe itomenyana ara iweta rigi jambo wao ethiretie ekira sala na kila kitu na milioni 2 ekitara thirikari munya Thimo ya gavana ogana nkoroyo we meringa we sweti atona ethira aitika wewe shua atetika thimo Patrick yoga kuringa ke morezo karinge kara wetekwa MC bai bathukire bateko ya thimo nerua ogambia gura morezo anje gura Patrick na bana bo baba kurwa ibo batinya ikumirimwe riotetheria antu baba utungatira baba baringa thimo bera mathina ibo ntu bokwana tukua atiri ituro allocation yetu won turo imbete yana kenda toro imbete yana morezo akera akatemania babwe abwera milioni 5 ile china accountire ichita barabara ene kurime barabara milioni 3 ichita mbasari twana tokea wa mbasari. MCAs ba uturomba ambia ende wake Morris arombere kura bena Patrick babo enderie manifesto na kuibu babo ile bakedia kuliko ko kwa na mtu wetu wa ngavana Munya uno amberirie mantu athirikari account ya Meru Munya na ya kira ngondu na Ntunene milioni 25 ngavana kira itwe ya aka Ntunene na kira ngondu milioni 20 na tutururi ngavana Kawira ri imbibi yita kira ngondu imbibi yita Ntunene akona dinau abo kwenda ari tangu eci onka wenka Morisia ya butimo ura mno yake tano ekira to munka mumona yake nja barabara kana ate kuona kuri ogwende ibaithukirite ngavana Kawira Mwangaza bakiuga ati kinya wethera wa bishop atikuonekana agitigire kuthina mbe na utetheria Ameru kuona amaendeleo na ikio nonto bakuga we abateri kwethera kinya kiwatanira na mabishop barbangi na bakamwakirira gya kuruta ngweta bishop tukwera ngavana areria kuma senate augera kwe naira yeta wa Anisini rescue team era mutetheria senate Anisini ewe kya kwethera ate murungu motora moyo na arua to miunanga na to meviria inya Anisini rescue team era tuiye ne mwana nya murungu wa Israeli ora ombere igoro nande pastor ito wira shingwa tena rabo ni obwe pastors twende nya kuona Kawira yake babwe no ntoi bishop ote ya kanisa nenge ake nyawe bokarangashia no kidogo wa mwera mukristo iguinisha bishop atiria akiwa kabati
kaende kwe bishop huo bishop mzima opa senua tuko yabu wera kabati kaende ewi sauti mbe bishop butego bwana ende pastor bwena ngwe korita ne kundike nuka pastors bamelo bumwetei arikanire ngwena babwe boya kirira bwa mwayambi kirira okay awitenga na akristo bange kana denjeri ba murungu bange thena nga watwira murungu kuromba no garikana natya na itara akira ngondu na ntunene kuretero ngombe emwe itathirire kai ngombe bukwenda butekwenda barabara butekwenda roi twakasha na ngombe rengi awangabana nareke mutego na rietora murungu no ntowaria urongo na rietora ngai na waiya na rietora ngai ndiro yekirwa nkingo ni yara kithi na wendo mwankine sasa wantu betu no ntombi we muntu omurungu utenda kuona ria kana kamero kakuthangika thai mero kia kuthira mwana wa aironga makauga babothe bakana koromba murungu no korombera bange murungu bane okuromba murungu okwengithia MC uju ana one no baba kia kwana kinyawe rio twerere murungu baba kana ni abo kinyoge ragatu maira power sikari MCs baba ana bare gochoka kinyanga bana Kawira Mwangaza na prepenjera nyawe ane Weru weekend kumerindi Gembe Central Peter Nicholas Chabari.